izledik. Nuriyabiga bu eserde aşağıdı, bu eserde aşağıdı. Lakin nişik gine yırakka gitken soyun, biz baribir Tufan Minnulya'na koyduk geçtik. Tufan abinin gine bu altı kızlar bir kiyev eseri o şu kadar aktual gelip çıktı. İki yaptan aktual. O hatun kızlarının yazmışı, andağı faciası. Bizning şuşu Qrim unda mana bu yilda jinabız Allah bersa bizga hukumatimizga rahmat aytasi kelib, bu yilda ақша berildi şuşu proyektga. Ham mana şuşu iyun ayında Екатеринбургдан başlayız. Adler, Krasnodar, Tomskiy barıga jinabız. Hozirgi rahmatı super kiyo bo'lib chiqdi. Minur agay super kiyo как раз o'zine baraydı ol. Çünkü biz hozir şu arada mana şu yıllarda gel gastrolda bulup gel super yigitler şekilli bütünümüzde жүгүрүп gel avuldan avulga koşup yerге to'g'ri keldi. Şuna ko'ra super kiyo degan isim Nuriyabiga bara, onun koylarda gana varmadı. Şu üzerinde şu yıl neticelerine kelgende mana şu günge kadar indi biz 150 spektakl koyarga ulgurdik. Hem 16 bin zritel jidik tamaşaçı. Allah'a şükür avullarda yürüp kalıp yürümediler. Bizge nişiktir kilerler. Nişikinde sahnede plastik bulurlar mümkün. Çünkü drama artisti süz aşağı birige deyiş deyip oyluyordum. Süz, diyalog. Hem bizim mana şu 2 saatte 30 minutluk eyberden 1 saat yarım kalgaç, mana şu pustatalar, mana şu bulgar Nurbek eyberleri bilen de tuldu. O məğnəvi yoxdan da, qızıqlıq yağından da, əzrək formunu üzgərtü yağından da, mənə şu yana eyberlər üstəldi. O Afrika kişisine de anlaşıla, Çukçıga da anlaşıla, Amerikanецка, İtalyanska, her bir kişiye anlaşıla tıkan til ol. Ol tən tili. Мен indi xiyallanam bu tirayaqlarda festivallerde olmasqa, bizning Tatar milli mədəniyyətin dünya ko'lam darajaga tanıtırga xiyallanam. Ham bunda plastika şu yıllarning bir o'ng'ay bir yo'li deb. Kızlar, bizdeki İnşaat Hazretleri'nin buldurmadan işi yok. Молодец! Молодец! Seni bitmezden kompüter. Алла берса премьера Супер Кияу спектаклі. Ол Туфан Миннуллинның алты қызға бір Кияу пьесасы бойынша қойылды. Онда кішінің ялғызлық проблемасы, аңа әр уақытта недейді рухи тірек керек болу турында. Мында инде бұл спектакльда бұл рухи тірекнің рөлін башқара бірден бір ир кіші бухгалтериядағы. Гомумән хәл бухгалтерияда бара. 6 бухгалтер, гомумән 7 бухгалтер, бірсе ир кіші, 59 яшьлек Рахматулла Хөрмәтуллович. Һәм хатын кызлар алар аның янына килеп, үзләренең ниндидер эчке проблемаларын, рухи проблемаларын, рухи бушлыклары белән уртаклашалар дип әйтергә кирәк. Һәм Рахматулла Хөрмәтуллович зирәк рәвештә аларга ярдәм итә. Гомумән Рахматулла Хөрмәтуллович ул нәфесен җиңгән бер суфи кебек күренде безгә бу спектакльне эшләгәндә. Аны Туфан абый моңсу комедия дип атаган. Чынлап та ул моңсу комедия. Анда көлер урында бар, теләгән кешеләргә елар урында бар. Тагын нинди үзенчәлеге без тырыштык монда ниндидер пластический күренешләр кертергә. Ни өчен бу мөһим? Чөнки тән теле, пластика, хәрәкәт теле ул бик универсальный. Аңа тәрҗемәче дә кирәкми. Без инде монда нидер тар гына милли проблема түгел, гомумән кешенең проблемасы өскә чыга. Безнең яңа спектаклебездә кулланыла татар альтернатив музыкасының бер вәкиленең иҗаты, ул Оскар һәм C7C5 төркеменең музыкасы җыры кулланыла. Гомумән мин хыялланам, кайчанда булса татар яшьләр театры һәм татар альтернатив музыкасы
бик тыгыз мөнәсәбәтләрдә бергә иҗат итә башлар дип